ngesimanga sobusha ushiswa amanesi bamfakile i-hot box embhedeni ngoba kubanda lapha e-ICU ababembeke khona washaka engalweni ke leso silonda ke sesiyinkinga ke esisanakekelwayo ukuthi ke sizohamba sigcine ngoba siyazi bawune-sugar diabetes ilonda zifuneki ada siyakhuza ukuphela noma ugcina unqonywa isitho esile kakhulu umlenze kodwa ke siyamthemba uNkulunkulu ukuthi angaphuma noma nini uma lesilonda sesilawulekile ngoba besinaye ngesonto ejabule kwazi washo imoto uyambonga uNkulunkulu waphakamisa nesandla ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu mntanami ngoba uNkulunkulu okwazi ukuthi amenze ukuthi alulame ngoba wayengeke ngagula okutheni kwakuyinto nje injection eyezwa ngisho umuntu eyihudi ukuthi wehlisa inhlungu la emgogodleni bayazi abasebenzile ibhedlela ukuthi lo mjogo nje wenzeka noma kubani kwathola ukuthi wena watshintsha ke complicator ke kodwa nje uNkulunkulu emuhle kuzojabha izitha besimhlungu izinto ebeyibhala ku social media ukuthi uba nje ngemshini ukuthi asekubonwa ngobusa ukuthi ucele umndeni ukuthi abanjwe ngemshini kuze kunakwe ibricks kungabe sekunakwe umngcwabo wakhe kodwa uNkulunkulu uyijabhisile izitha zethu asisho ukuthi yophila inguna phakade njengoba sonke indlela yethu kodwa njengamanje sisamdinga kakhulu ubuholi bethu beyamdinga iqembu lenkatho siyamdinga siyamdinga esizweni samazulu njengokuphelele konke namakhosi asamdinga kodwa nje siyamthemba uNkulunkulu ukuthi usenzele okuhle siyambonga ngiswela imilomo yokubonga uNkulunkulu ngempilo yomntwana Wakaphindangene angeza namanye amazwi ngeke nisisuze siumndeni ongakuthandi ukulwa wona kufuna bese yababopha nami kufuna ngabe ngibabophile ngoba ngaphuka kathathu ngivele ngisesibhedlela bengangitshela ukuthi sengenze i-operation ngenxa yengozi yemoto edolweni ibheli yabo yayifolthi lo ngiyipress ibabomvu ukuthi iyakhala ndayikhali ngimakihle empendeni ngaphuka kathathu bayazi abaholi bami ukuthi ngeke isikhathi eside ngekho kahle ngenxa ye-negligence esibhedlela